Pinipai kuni nipai inquiry isiani Karbing Autonomous Council MSC ke doji aboha kikim ji aphan MP Omar Singh Tisori dengpen long isom pontanglo. Bangso hem kikim ponji aphan kadokawi kuti kretroksira pharo isi panong pipono. Pini bangso long ike sompon amai long kachetongdon MP Omar Singh Tiso MLA Dorsing Ronghang Richard Tongbi Kache Rong PP MSC Johnny Timo MSC Tilotoma Hasnu nominated MSC Mongwe Rongpi nominated MSC Pempinga Rengma Lapen Iskar Bianglong District Committee BJP President Roland Killing PWD Building Construction Engineer Anpar Takedoan Board Chairman Atumpen Chetongdun Halapu MP Omar Singh Tisopen Perangke Thingu Kaning Jepon ke bangso longi ke somponji aphan KAC CEM Dr. Tuliram Ronghangsi ke somponji alamdu bonta akaprek arsik jedasai ke dokok penajok alang liabang nang chetongdon thek thedalu lasi niliri deng pensi ingpu ponrong lopoda perangke thingnu ningjepo anpartala bangso KAC MSS ke doji aboha ke kimji aphan KAC CEM Dr. Tuliram Ronghangpen Assam Chief Minister of Han Kachuning Ripona Tengpen Chief Minister Special Package Kwan Pen Panongsi Kimpi Pon Po Anparta Bangso ki Kimponji Aphan Prab Pen Pangcheng Pon Po Lapen Non Kidopom Aboha Ki Pripon Pen Akimi Tang Tiktikan ke Along Kaprek Doji Aphan KAC Pensi Langpon Popota MP Omar Singh Tisopen Ningjepon 71 crores first phase Karbi Anglong Autonomous Council Labangso Lapenke MSC Aquatar Labangso Kikim Labangso Foundation Stone Lelo 171 crores Lapenke total project Bangalake 300 plus project Labanke SOPD Penkali Chief Minister Special Package Chief Minister Special Fund Pensi Elitum kaching honai ninga chethe nai songyapo mate CM Karbi Anglong tono Dr. Tuliram Ronghang kachuning ripensi labangso apoisa bande special package penan pino lapenke lada kikim kera kado welong sitame nangletum presajir pola Karbi Anglong alat kado witum sitame quality kepami sendi apa nangletum kado wetame langdun pon nilitum ta langdun sangti pensemen pangui ita ta mesen ita sikipima henuda ita sikipima na penke building ke maniom lo kolon kaike mata cement pen sangti ki mix abangke labangke mixer machine pen nahi iri pen jong se mix kori lo kolon lage 60-40 ratio chote alam mangata machine pen nate 90:10 ratio wang pola ita nang le tum kato ita lang du nai rana panda pachini nai penke labangso building abangke Prabdin dan ke patangi fansi nili mo het lam ke jai long da than mo quality ta wang nai apor pen patang nai tapi mane mana jong si nitum kacarap nai ama kacarap do pangchen ke pie pini kana pangchen अच्छा सर kado लासो अहम गिनन के दबम है के प्रिला को मत la ke priat po अंते लासो आई सेक ला ऑफिशियल रेसिडेंट गिना लो बिपो la so esega bangke la pusi amethang nane Hara hem sitame Karbi Anglong Autonomous Council pen la pen ke MSC Atumaphan sitame Karbi Anglong Autonomous Council pen nane bhara ahem kusa mithang pachien tana poisa bange pidun ponone Assam government lo ola MLA Aquata Minister to Aquata kiki mutala pule jola nilimulo MLA Dorsing Ronghang ta alantum apranga quarter lolo amasla kiki masi government pensi hara kadong piti lada hara helsi ke dono lasi ladakta lason Bahara ke government sih, नो डाक्टर काउंसिल पे son council pensi people ने लासो सेक laso sek sangte sek. sinang li tong do beta la lang do na do lang do